Azır surap bereyinçi kançadan ketkenin. Asqar aka kançadan ketdi aytыңчы? 17.500 сомдон сатылыптыр туугандар. Мына. Бул жакта таанышбай акега чыгып калды, баасын айтты. 17.500 экен кой. 10.000 доллар, мынакей сулуу сулуу. Тиши арашандар ушу базарда деле болот. Базардан деле алыңыздар. Телефонду айтыңыз, таксыр. 0553 менен 96. Туугандар, мынакей уй базарларды тарттык, чекеден тарттык. Уй базарлары аябай кызып атат. Азыр мынакей арашандарды көрсөтөбүз туугандар. Биздин каналдын катталуучулары арашандардан тарт деп аябай көп комментарий жазды. 9 адам арашандарды тарт деди. Bir adam arashan группалар бар го, тартпайлы кой деди. Биз көпчүлүккө баш ийебиз. Анда кеттик. Ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, жалпы кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 21-июнь 2026 жыл. Биз Чүй облусу Сокулук мал базары. Сокулук мал базарынан сиздерге репортаж кылып койлордун бааларын тартып көрсөтүп беребиз. Сиздер баягыдай эле каналды колдоп, тырс лайктардан басып берип туруңуздар. Реклама үчүн номерлер 077 388 350. Каналды колдоп аткандарга ыраазычылыктарды билдиребиз. Жана эм банктарга салым кошуп коюп атат 1-2 туугандар. Алла разы болсун. Мынакей эл жол деле көп, ичин айтпайлы кой. Ушулар канчадан токтуларбы, койлорбу? Козу 220дан. 220 миң. Козубу бул, Козу. 2 тиш болот да? Жок, эмиле 1 тиште. 1 тиш эмес, 2 тиш десең. Бул канча экен байке? 60 миң дейт. Жакшы, мына байке козулары бар экен, 5 миң доллар. Мына кара кочкорлор канча экен байке? 3 миң доллар экен, кара кочкор 3 миң доллар дейт. Анда базанын ичинен көрсөтүп бере берели. Канча экен козулу кой байке? Андай 100 миң дейт. Тишичи? Койдун 6 тиш. Козу чоңоюп калыптыр, энеси менен тең болуп калыптыр. Мынакей 150 dedi, 100 dediniz mi? 100. Koz urgaçı mı erkek mi? Urgaç eкен da. Жақсы. Bayke koçkar bu? Koçkar. Bağısıçı? 120. Tişiçi? 4 tiş жаңы болду. Жаңы 4 tiş. Liniyası? Şirokий. Жүні жақшкен. Шотка екен, he? Жақсы. Ya. Bunun ordu'nda Garbanos. Garbanos var. Telefonu aytıp koyun sanda. 0705 72 30 45. Tuğandar. Ötüp etmeyin be. Taksır. Kança oldu bu? Aldınız mı? Kançaga? Oy ya. 31. Koçkor eken de 31'ge alıptır. Rahmat. Koylar kança eken tuğan? Kozulu koylar. 2. 2 ming dollar mı? Kozu özü mü? Enesiçi? Kozu 2. Enesi de 2 ming. Kozu 2 ming dollar değil. Kaysı? Bunu alındı o hazır. Alındı hazır. Faydasına mı? Kança satas? Aytыңыз. 2 ming berse oldu. 2 ming berse oldu. 30 kança alın dediniz? 31 ming'e algan eken. Üstüne 2 ming payda verse satam deyip. Tişi kança eken bunun? Dişini açtınız mı? Açpayla aldınız mı? Kança eken? 2 kaldı açık koyun. Ana bayken. Kozu eken. O жақсы кен anda. Aytın telefon nomer. Aytmaysiz. 0554 15 10 35. 15 10 35 çalınızlar. Don Kabar YouTube kanalı. Mınaki. Kança eken koçkor? Ya bayke. Hop bismillah. 2 ming dollara. Tişiçi? 4 tiş deydi mana. 4 tiş. Neme kılasız mı? Online satasız mı? Online. Satpayız ha? Жақсы кетті. Kança eken bu kara? Tyson? 75. 75 ming so'm. Qo'chqor bu? Qo'chqor. 7 oylik deydi mana. Tish buzalak. Bo'ldi. 7 oylik. 21. Qulog'i 21. Mana toza qaralardan alam deganlarga. Quyrug'ini ko'rsatayinchi, quyrug'ini mana. Zirkalniy ekan, ha? Telefon aytib qo'yamiz. 0558 0558 93 10 10 00. 00 deydi. Aha. Qayrыңызlar mana qara qo'chqor. Mana maqtadağı var ekan. Bağlarını sıraya vereli çekeden. Bayka kançadan buların bağları? Aytıp koyasın mı bağları? 50 ming 60 ming. Qo'chqorlar ekan, ha? Akıl rahmat. 50-60 mingden dedi.
Wa alaykum assalom. Qaysi? Mana qo'chqor tortib qo'ychilik bor. Mo'g'u? Ha, mana qo'chqor. Bu tishi qanday? 4 tish. Ya, 4 tish jardi deydi. Bahası-chi? Bazı 350. 350 liniya qaysi? Graf deydi. 350 ming deydi. Bulardan film karta çipleri var mı? Yok. Yo'q qanday, ya? Qilbagan. 21. Kulağı 21. Boyu 1. Boyu 1 metr. Telefon aytыңыз. 76. 0776 35 05 45. 45. Çalыңızдар, alam дегендер болсын. Аяқта да бар екен, туғандар. Достар, қана мен тетік қойлар тартып атқанды. Айке ошақтан жетелеп келді. Өтіңіз. Қойларды. Мұндай қойлардан алам дегендер болса, сұрап көрелік. Айке, ассаламу алейкум. Қойлар бағалары қаншадан? 85 мыңды. Тартып атам мына. 85. А бұлар сіздікі емес пе? Қаншадан кетті? Сыр болмaz. 50'den satıldı. Ne ola 85'ten be? Ulan tişleri qanday? Bardığı qozu. Mına. Bar qozu? Ava deytinde kimde kim qoy alam başlayayım degenlerge. Telefon nomer aytawız mı? Aytıp qoyamiz. 0553 3 yolu 9 570 deydi. Bağısında bir aytıp qoyamız yakınıрақ qılın. 85 mingden sürüp atasiz. Sodası var mı? Sodası var eken mına. Tuğanдар. Bunlar 50'den ketdi dedi. Çoğun qoylar eken, жақсы eken. Şunday tuğanдар mına. Araşan qochqorlardı, qoyları tartib ko'rsatib o'tamiz. Bayka, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Qochqor qancha qochqor? O'ngida var eken. 10 ming dollar, he? Minaki. Qo'zi qochqor. Liniyasi-chi? Shirokidiki, mana qulog'i. Oo. Minaki. 10 surib atasiz, he? Qo'zi qochqor. Yaxshi. Bul qancha ekan bul? Bosin. Bul 350 ming. Bul da Cherokee liniya. Mana ko'rsatayinchi quloq boshlarini. Garbonoslarini ko'ringizlar mana. Manaki. Qarangizlar. Kastyaklarini qarangizlar. Nomer aytmaysizlarmi, aytasizlarmi? 0500 menen. 04 24 90. Eki bosh ekan. Rahmat. Mana bayka qanchadan ekan qo'zil qo'ylar? Qandaysiz? 200 ming so'm egiz qo'zisi. Mo ekovi. Qo'zilari urg'ach erkek? Erkeklar ekan. Mana 200 ming. Qo'y qancha tish bo'lib qoldi? 2 tish tur. Yosh ekanda. Bu qo'zingiz o'zi qancha? 30 ming deydi. O'zi yolg'iz. Qo'chqor bu? Qo'zi qo'chqor mana. Rahmat. Üçövünü 200 ming so'm so'rayapti. Qanchadan bağlari? Turavering siz. Tushmay. Qo'ylar dile tartamiz. 50'den ne? Rahmat. 50'den turavering. Qozlar. Bular to'qtimi? Yo'q. Yemi tish buza, ha? 50'den nomer aytib qo'ymaysizmi? Yaxshi ekan bu. Ming oshlari. Bak. Bundaylar sotamiz. Tuğanlar. Bu yoqda qoralardan ko'rsataylik bu yoqda. Qiljağı shunday minaki. Qaranglar, bit qora-qora, soqol o'ta cho'ng bozor bo'lib ketdi. Qo'zil qo'ylar bor ekan yerda. Iyisi ko'rinmay yotadi biroq. Qana, iyisi vallardan ko'rsatayinchi. Tuğan qanchadan ekan qo'ylar, qo'zillar? Ya. Bağlari. Ha, sizniki emasmi? Ma'qul. Siznikimi? Aykenkidan emasiki. Onlayn savdo bo'lyapti, onlayn telefonda. 30 ming so'mdan ushul qo'chqorlarni so'rayapti manaki bir tug'animiz. Buni ko'ringizlar. Tish buzganmi bular? Qancha tish? Emi. Hozir tish ichidan 2 tish. Shunday ekan. Ammo ular sotilib ketdi. Alınganlar, qanchadan bo'ldi ekan shundaylar? Ayvay ko'p so'rayotishadi shundaylardan. Tug'anlar. Mana bizning kanaldan dile sotib o'tadi. 114 baş. Qo'zi qo'chqorlar sotildi. Kecha men отдельно tartibdim. Nomerlarini olib berdim. Hozir so'rab berayinchi qanchadan ketganin. Asqar aka qanchadan ketdi aytingchi? 17.500 so'mdan sotilibdir tug'anlar. Mana. Bu yoqda tanishbay aka chiqib qoldi, bahosini aytdi.
17.500'tөн. Mına tuğanlar kimde kim ушундай ургач козулардан алам десе, буларды байке Кочкорго bir ay 2 aydan keyin жарайт койгонго, Буларды канчадан сурап атасыз жакынырагы? 2000 доллар. 2000 доллардан, булардын линиялары кайсы? Graf menen belli girmez. Белый Гермес менен Графтын линиясы экен. Бүт козулар мынакей караңыздар. Жатып эс алып атты да, тихий час. 2000 доллардан, Булагы сизге карайбы? Жок. Бул башка экен, Мына ичинен көрсөтөйт. Мына канча баш бар? 10 баш. Мына 10 башты бир алып кой кылат элем, базарга келе албай атам, же болбосо арашандардын группасынан таппай атам дегендер болсо, мына байкен номердиңизди айтып коюңуз. 771 0771 91 19 37 деген номерге кайрылсаңыздар, каякта болосуз? Адрес Бишкекте болот. Бишкекте экен, мына. Жети область сүйлөшөсүздөр. Бардыгы линиялары менен. 2000 доллардан түшүрүп бересиз, бирок. Түшүрүп берет экен. Соодалашуу жолу бар. Кайрылыңыздар. Алам дегендер гана чалыңыздар, аксакалдын тынчын албай. Мына токтулар экен, эми, Токто болот да. Токтулар, мына. Ушундай. Мына туугандар, 6000 доллар сурап атат экен. Бул канча тиш кой? 4 тишмет. 4 тиш. Жаш экен да. Кана, болду, 4 тиш. 6000 доллар. Кайсы линия болуп калат? Бландиндин не Бландиндин небереси дейт. Мына Мельбургка барат экен да, линия. Туугандар. Кулагын ченеп атсыздар го жанагы метр менен. 21 экен, 21. Ой 97-nin артынан көрсөтүп коюңчу. Өтүңүз. Мына каштан дейт, мынакей. Сиз онлайн сатасызбы, телефон айтып? Бола берет. Онлайн, офлайн. Онлайн, офлайн боло берет. Кана айтыңыз номер. 702 0702 35 35 23 23 11. Кой. Таза. Булардын чиптери барбы? Жок, Жок андай. Макул, рахмат. Соодаңызды берсиз. Мынакей койлорду дагы көрсөтүп койгосун мондай. Койлор сиздики экен? Мындайлар бар экен, мына алган бар экен, таза бирөө. Кимдики экен? Байке? Эси жокпу? Болду. Эси жок экен. Эси бар байкемдики экен. Канчадан кой? 4000 доллар, Кайсы 3? Мынабы? 3. Бул 3,5 Линияларычы? Айтыңыз. Линиялары барбы? Жок экен, 3000 4000 доллардан сурап атат. Туугандар, ассаламу алейкум жигиттер. Бааларын айтып коесуздар, бааларын. Токту, кой, кочкор, козу. 100 000 сомдон, 100 000 сомдон экен мына. Токтулар. 7 айлыктар. Буюрса августта кочкор кошсо болот экен, Телефон айтабызбы? 0501 00 60 36. Мына. Арашан тарт деген туугандар. Көрүңүздөр. Өтүп кетейин. О, бисмилла. Козулар канчадан болуптур? Я. Өтүңүз. Байке, козуларды канчадан саттыңыз? 16 000ден. Мына. Рахмат. Өтүп кетпейлиби? Өтүп кетейли байке, өтүп кетейли. 16 000ден сатылыптыр. Козулар. Мына арашандарды көрүп атасыздарбы туугандар? Бул жакты эч көп тартпайбыз, бирок Дони KG деген каналыбызга ар дайым тартабыз. Дон Кабар YouTube каналына киргенде эле аркы беттен баштачубыз. Бүгүн мына ушул жердебиз. Достор, ой пикирлерди жазыңыздар. Ишемби күнү дыйкандардын тартабыз. Жактан. Жекшемби күнү ушул королордон тартып туралыбы? Жазып кетиңиздер. Канча экен кой? 10 000 доллар, Мынакей, сулуугу сулуу. Тишичи? Жаңы 2 тиш, 10 000 доллар. Мына булак баштары, сулуулуктарын караңыздар. Мына. Бир эле башпы? Бир эле баш, 10 000 доллар сурап атасыз. Бир сурадыбы ба? Мынчага бер деп болдубу байке? Bir minyelim üstüne 4000 dolar. 4000 доллар бир эмне? Мерс, алмашуу жолу. Алмашпадыңызбы? Алмашпагой. Мерс жакпай койду. Машалла, туугандар. Bir Merс 4000 доллар üstüne алмашпапты. Телефон айтасызбы? 0509 20 03 93 дейт. Мына бир тууганды уктуңуздарды. Көрдүңүздөрбү туугандар? Мына. Бул навес, экинчи навес. Кимдики экен? Кандай байке? Бул койлор. Ва алейкум ассалам. Жакшысызбы? Койлордун баалары канчадан болуп атат? Балар 65 000 доллар, 8 баш. 8 штук. Бардыгыбы? 8'i 65 000 доллар. Машалла. Мына, кулактарын көрүңүздөр. Линиялар кандай линиялар?
Mana baykan ürkütedi ekan. Liniyalar qaysi bo'lib qoladi? Tishteri, Öyle de atası var da görsetmem. atası da var bu yerda. Shulardan. Manaki dalili menen. Nemechi? Bardığı qo'zilar. Bardığı qo'zi. Ikki tish emi. To'qti ekanda. Qana atası? Ha, mashinada bu. Ayaqa barishimiz kerak ekanda. Mana he. Uloqlarni ko'rsangiz, mana ne deydi? Mana Şirina ne deydi? Shirina. Mana turganda. Arashanlar shu bozorda dela bo'ladi. Bozordan dela olingizlar. Telefonni aytingiz, Taqsir 0553 meni 96 55 dag'i 55. Mana Qo'chqorlardan cho'ng ekan ular. Mana. Liniyalarni aytib qo'ymaysizmi? Linalar milyon var. Million bor taqalat ekan. Qo'chqoringiz qayoqda? Mashinada ekanda ham alis ekan, Mana qilam chalib alam deganlar bo'ldi. Chalib söylesengizler bo'ladi ekan, alam deganlar. 65 ming dollar bir kvartira ekanda turganda. Buni qo'ydi qarangizlar. Qo'y qancha ekan? Do'stunboy, 10 ming dollar bu. Qanday? Ronni. Tushundingizmi? Yaxshi. 10 ming dollar. 10 ming dollar ekan qo'y. Bu seniki. Buna qanchadan? 100 ming so'm. Bahasini aytdilar bizga. Bularchi? 90 ming dendi. Qo'zilarmi bularning? Qo'zi deydi. Buni ala. 110 ming so'm. Eğer de şundaylardan alam degenler bolsa, telefonda aytıp koyayım mı? 0504 22 00 84 deydi. Hayırlınızlar. Ben o koy kimdiki? Bağısını aytıp bağız. 7 ming dollar eken de buna. Hazırkı nomerge çalsanızlar bolat eken. 7 ming. Tişiçi? 6 tiş deydi. Turuştun aranızda turuşun. 5'ke berilmeydi o. 5 ming dollarga berilmeyecekti. Tuğanda 6 ming deydi. Çalgında. Kaysının? Frankel'in neveresi deydi. Qo'chqor mu? Qancha? 10 ming dollar. Nolar uchun? Ular qanchadan? 10 ming dollar deb atadi. Assalomu alaykum. İşleriniz yaxshi? Qanchadan bo'ladi? Yurasiz. Bo'layotadi. Qanchadan so'rab o'tasiz qo'ylarni? 6 ming dollar. Va qo'zlar bu. Qo'yda o'yla bo'lgan qo'zlar ekan. Tayyor material qo'chqor qo'yla qo'yish kerak ishda. Mixti qo'chqor qo'ysa, Mixti qo'ysa buyursa. Minaki qancha bash bor? 7 bash, 7'nin biri qizil. Büt qo'zlar ekan tug'anda. Mana ko'ringizlar. Razreslerin qarangizlar. Quyruq bashlarin. Turuşların. Qancha ming dedingiz? 6 ming dollardan. Har biri mi? Har biri 6 ming dollardan ekan. 7 baş. Telefon aytib qo'ymaysizmi? 0550 46 95. Hayırlınızlar. Tug'anda ma'qul. Bu qo'zini qarangizlar, adashib qolibdir. Arashan qo'zi. Enesini topmay yotadi. Ondaylar bor ekan, do'stlar. Mana bizning vaqt 18 minutaga ketib baratadi. Shu meni videoni jinkitaymiz ham tug'anlar. Arashanlarni tart dedingizlar, arashanlarni tartib ko'rsatdik. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan qo'chqorlar? Baholarni aytib qo'yingizchi. 130 ming so'm, 100 ming so'mdan. Tishterichi? Qo'zi tish bardig'i, liniyalarichi? Zolotoy degan liniyalardan. Botya, mana Garbanos. Qo'zi qo'chqor. Ha, qo'chqor sezon boshlanyapti buyursa. Telefon aytasizmi? Onlayn. Yo'q ekan. Ushul yerdan kelib, bunday alam deganlar bo'lsa, ko'ringizlar tug'anlarni. Don xabar degan. Mana tug'anlar. Qancha oldi bu? Satılat. Qanchadan? 150, ha? Qo'ya? To'qti bu. Qo'zi ekan, ha? Mana 150 ming deydi. Ko'rdingizlar-da tug'anlar. Biz menen bo'lingizlar har doim. O'sha qo'chqor bilan jindiqtayli. Qancha? Bahası? 30 ming. Tishichi? 6 tish. Oho, o'ta cho'ng qo'chqor ekan, ha? Mana. Qaysi liniya? Karablevskiy liniya. Men do'ngga chiqib oldim tug'anda. Mana bunday tartayin. Bismillah, ko'ringizlar. Ne deydi? Kimdagi? Ya, eng cho'ng qo'chqor ekan Soquluqda. Nomer aytingiz, nomer. Telefon aytasizmi? 0707 19 61 26. Aqsaqal nomerini olib berdim tug'anlar. Qancha dedingizlar bahasini? 30 ming dollar.
30.000 dollar ekan. Çipleri var mı? Karabül ne veresi de. Çipleri var ha? Bak. Ha bastırılı ekan. 30.000 dollar ekan. Bak çal görünüzde alam degenler bolsa. Ya bu 30.000'den koşkar alam degenler bolsa. Tuğandarımdan şunda şu menen jintayız. Sağ salamatla turunuzlar.